mogu priznati, samo na Soči. Evo idemo. Evo nas, krenuli, subota. Dan ko pljuska. Ok. Okay. Lagani prsti spilat.
A želiš se maknuti? Je se lupilo u rame? Je se lupilo u rame? Samo sam se namestio da se moram se na to nasloniti. Ali nije udarac jer nije ni brzina. Nije, da. Ovaj kontrast u gore je super, kako započne. Da, ko kart na skijama, kad ulovi, brzo.